in Zavain Chibai Kabu, Guvikachu, when he November Nisumni Pakatsan, Nisumni Pali and Ya, when he and Kanramtan Tiltar Dom Takmay Tenga, Kandramala Omgailo, around Omtar to Roma, Tutsu, Power Minister, F.Rodingliana Hmalak in Smart Metering Project, Kalpuni Donta, he ZPM Headquarters, Median Publicity Department, Lavin and on Shot, a cool Maya, Hatil Hitil Lamom Takmay and Ya, Kandramatil. La ngai lo ni Vangin chanela hanti chuatla kangaya smart metering hi enge tangkai kan ti chuan a bill siam sual ti te bill sem tale reading la mumal lo tiang vel ka a om thei to don lo wa chu wang chun chu riut po chu a tangkai na tur le a that na tur ani in share pot mai tiang dated Aizol 21st November sangni le samni pali Voin ni somni pakat November sang nila somni pali ni ngani khan Mizoroma Smart Metering Project thoktu tur contractor Advanced Metering Infrastructure Service Provider MISP le PNE Department chuan F.Rodingliana Power Minister Office Chambara in remna agreement ziak Sarkar lai pui Ministry of Power Hmalak na in India Puma Electric Power Distributor ti changtlin na tur Revamped Distributor Sector Scheme RDSS Noya Smart Metering Project hi thotu ni in India State tamzoka an local puito chu Power Minister F.Rodingliana Hmalak na in Mizoram kalpuy ni vedonta ani anon tia hena MISP thoktu tur thlan na hi e-tender ti chuani in open competitive bidding mga thlan ania tuna contractor thlantak te hi nisom pali thlasom sang ni somni palia letter of award pe kania voin ni somni pakat thlasom pakat sang ni somni palia contractor agreement sign anita ani smart meter installation na hi letter of award pe ka tanga thlasomni pasari chunga zo turania an zo tanga thlasom ko pathum chung an enkol zuyang smart metering scheme thatna te arontia he kan share chin zum le ang pakhatna mipuin eng kan chitman hi backlog prepaid vector turani dona Vangin collection efficiency hi 100% ani thei to dona electric bill ba awam to don lo Vangin thlatina bill don hi apung thei don ani panina bill siam sual bill sem tlaile reading lak mumal lo about to ang hi ni china kan soi khan ya lo ni chi ani pathumna online na bill pek turin ido ani dona Vangin du huna consumer tin an pe thei to anga thlatopa a hloma bill pek ngai to lovin mipuin thlakata amamong tok zelin du zat thlaka chungin atopap theyanga adu jok chuan thlani thlathum tan po apelok thei to don ani tiani hetianga masona thar kan nei tur hi thillomom tak ania he project hian Mizoram consumer noi ni singriat sang ko jathum somri petum te tana prepaid smart meter wasakte distributor transformer sang ni jathuma smart meter wale 11 kV feeder jathum som ko parit atana smart meter wote akeng telani smart metering hi lotling taka man theni huna chuan tuna PNE department a meter reader ingamaza te hian natrul dang an thok theyanga thoktu in dailona nasataka sutkian naman role sumren chenna man rotang kai tak ani bokang he project hi alien thamin thilthar ani boka Vangin athok tu turpo duang ang mu thei ani lova chu Vangin Mizoram mi puiten ramhason na tur na poimo tak thok tu te hi atul na pianga lo chan puya chakzoka na tho ani theinan mi puite po in thei top kan chu pui apoimo hle donani issued by Median Publicity Department ZPM General Headquarters anon tiani ole khati zong kha ajiak kan share thei chu ani tamaya kan minister te hi an hachan pol thewa thei top an chuani ti alang chhozela kan ramal om ngai lo kan lamhan ngai lo le laton ngai lo thil an introduce ta zela voinni power minister chuan kan ramtan thilthar bin nu chia theita a alawom hle ani ZPM ni awanga infak moilam nilovin ramtana a engzonga thilmin thlir puitlat tu hruai tu tha te hi chu ke chuan ka faklo theilowa achan chu soiselo tam takara tuang anti chatlata zoram tan bungthar min kai puitamai zel zongani hi helo po adang thilthar min mutir zel kan be sei zel dona
an tum zel ngai ang ti po karinge he channel tlom tak minlo tir sak tu te zong chunga thin nung le ti tak zatin lom thu ka sri